Dân mà này là miền thịt muối tại dân ai chạy mà tha Windows bao giờ rồi còn sân bao giờ nước vào Windows Crack rồi vào Windows nó license original chẳng á với thông mà đá nó không mà sân đại dương tinh máu mà sân khác có miền Windows original free màu mà sân khác tiết dương admin license xin mà tên miền đại dương Crack chẳng đầm bay check bán dương dương ai chạy lên đi các bạn thấy sẽ nhà Windows nó lên khi đấy rồi còn dương ai vô màu pad đấy dương vô một chạy lên sẽ nhà Windows đi máu hỏi biểu tạo một tiếng dương châu từក្នុងsetting châu mộtក្នុងsettingហើយយើងចូលមកក្នុង system យើងចូលមកក្នុង system មកអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺនៅក្នុងកន្លែង activate នេះបងអញ្ចឹងនៅកន្លែង activate នេះវាមាននេះបើសិនជា Windows នឹងអត់ទាន់មាន license ទេវានឹង load ពាក្យថា activate បកក្រហមនៅនឹងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយដើមនេះគឺមាន license សិនអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ set up Windows ហើយខ្ញុំភ្ជាប់តែ internet មកគឺវា activate key ដែលមាននៅក្នុង board របស់វាហ្នឹងឡើងមកវិញជឿមានថាយើងអត់ប្រើ crack ទេម៉ាស៊ីនមួយដើមហ្នឹងគឺវាមាន license សិនយើងអត់ចំណាយលុយទិញ key license ទេបងប៉ុន្តែគាត់ថា license សិនភាគច្រើនគឺ Windows 11គឺ11 Home Single Language ចឹងទៅ Windows 10គឺ Windows 10 Home Single Language ចឹងទៅវាអត់បានដល់ Pro ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបើកមកបងឃើញថាវាដាក់ពាក្យថា Windows Activated with Digital License Key នេះមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើ Windows Original ហើយ license នៃរបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអានេះសម្រាប់home single language ទេបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន Pro តើបង upgrade key នេះអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនរបៀបឆែកអរគុណច្រើនបងប្អូន